Vostani Srbije, davno si zaspala, u mraku ležala, sada se probudi i Srbije vozbudi. Prvi svjetski rat koji se vodio od leta, znači 1914. godine do jeseni 1918. godine, je bio jedan jako težak, da ne kažem, jedan od najtežih perioda u istoriji našeg naroda i države, ali isto tako jedan od naših najslavnijih epopeja, jer zapravo o čemu se radi? Austro-Ugarska na početku 20. veka bila je jedna od velikih evropskih sila. Ona je želela da izađe, što se kaže, sve do Bosfora, porazi Srbiju kao najvećeg svog protivnika na tom putu. Tako da je nakon Balkanskih ratova, gdje je Kraljevina Srbija uspela da oslobodi zapravo staru Srbiju, odnosno Rašku oblast, stari Raš, Kosovo i Metohiju i Vardarsku Makedoniju, odnosno južnu Srbiju. Kraljevina Srbija tu jeste oslobodila svoju vekovnu teritoriju, ali je bila jako izmučena. Naravno, Bečki dvor je to dobro motrio i samo je čekao nekakav izgovor da napadne Kraljevinu Srbiju. To se i desilo tako što su oni zloupotrebili sarajevski atentat u kome su Gavrilo Princip i drugi pripadnici Mlade Bosne na Vidovdan 1914. godine, znači u Sarajevu, ubili prestolonaslednika austrijskog kralja Ferdinanda i njegovu suprugu. Oni su vrlo brzo posle toga poslali jedan ultimatum srpskoj vladi, koje je ona morala da odbije, jer jednostavno to nijedna suverena država nije mogla sebi da dozvoli. Tako da su Austro-Ugari to jednostavno iskoristili, zaupotrebili i već 28. jula 1914. godine objavili su rat Srbiji. Neki 2 nedelje kasnije Austro-Ugarska je prešla zapravo Drinu u rejonu Zvornika i uopšte u tom podrinju su odmah počeli da ne samo da napadaju vojsku kao vojsku srpsku, nego su jednostavno počeli da ubijaju civile, znači žene, decu, starce, i počinili su stravične zločine. Tako da je samim tim i srpska vojska morala da reaguje i da zaštiti našu nejač. I došlo je do te velike Cerske bitke, gdje je naravno pod komandom Stepe Stepanovića druga srpska armija zadala taj konačni udarac zapravo Austro-Ugarskoj balkanskoj vojsci i isterala iz tog dela Mačve i Pocerine. Tako da je srpska vojska tu pobedila, a to je bila ujedno i prva saveznička pobeda u Prvom svjetskom ratu. Kasnije, vrlo brzo, došlo je do velike te bitke, odnosno operacije na Drini u rejonu planine Vučevo i jednog platoa Mačkov kamen u septembru 1914. godine na planini Jagodnja, a isto tako su Srbi morali već tamo 6. septembra da izvrše taj proboj u Sremu po nalogu saveznika. Tu je došlo do jedne velike bitke na Leget polju koji se zapravo pretvorio u veliki srpski poraz. I onda je, morali smo tu da se povučemo, a tu je najviše nastradala zapravo Timočka divizija. Bio je verovatno nedostatak sreće, ali isto tako i ti prirodni uslovi, odnosno Sava je bila tih dana neverovatno nabujala. Srpska vojska nije bila poražena u toj bitci na Drini, ali je uspela da zaustavi daleko brojniju austro-ugarsku vojsku. Naravno, Austro-Ugari se tu nisu zaustavili, nego su kasnije u tom rejonu, da kažemo, Suobora, Rajca, napali Srbiju po 3. put, gdje su započeli svoje operacije, odnosno došlo već do prvih borbi 16. novembra 1914. godine i njihova ofanziva je trajala sve do početka decembra. Oni su čak i ušli u Beograd 1. ili 2. decembra 1914. godine, imali su tu
svoju feštu Slavlje. I onda došlo je do toga da zapravo su saveznici nama uspeli da pošalju granate, municiju zapravo za našu artiljeriju. To je ono što je tokom čitavog velikog rata nažalost pratilo našu vojsku, odnosno našu artiljeriju, da nisu jednostavno imali dovoljno municije. Tako da smo uspeli tada da dobijemo preko Soluna municiju koja nije valjala što se tiče dimenzija, pa smo morali u fabrici oružja u Kragujevcu da se to prepravi, čim je naša vojska, odnosno artiljerija, dobila te granate. General u to vreme, Živojin Mišić, izdao je naredbu za kontranapad i taj kontranapad je krenuo već u zoru 3. decembra 1914. godine. Napad je bio silovit, između ostalih tu je gvozdeni puk pod komandom komandanta svog Milivoja Stojanovića Brke kod Lazarevca na jednom brdu Kremenica izvršio taj jedan veliki udar. Nažalost, Milivoje Stojanović Brka je poginuo u toj Kolubarskoj bici, ali već tamo 15. decembra 1914. godine nijedan austrougarski vojnik, osim onih koji su bili zarobljeni, oni svi su bili, da kažem, proterani praktično u Bosnu, odnosno to je tad bila austrougarska monarhija. Usledio je period zatišja što se tiče oružja, ali naravno smrti je tekako bilo na pretek, jer ta 1915. godine je bila poznata po tifusu koji je harao i grad Valjevo je bio zapravo grad smrti, odnosno grad bolnica, gde je između ostalog tada poginula i Nadežda Petrović. Kasnije, već u oktobru 1915. godine usledila je trojna invazija, odnosno Austro-Ugarskoj se pridružuje i Njemačka, a isto tako Merkelić je loš položaj Srbije, uključuje se i Bugarska, koja je udarila zapravo Srbiju sa istoka, a sa severa i zapada su udarili Nemci i Austro-Ugari. Jedini izlaz srpske vojske tada, u tu kasnu jesen 1915. godine, je bilo da se povuku na jug. Oni su htjeli da idu do Grčke, gdje je već bilo u planu da se formira taj Solunski, odnosno Makedonski front. Tako da je krenula jedna velika masa naše vojske i civila čak iz Srbije dole ka jugu. Na tom putu bilo su dve velike bitke. Jedna koja je nažalost malo poznata, to je bitka na Čemernu, to je planina Čemerno u okolini Kraljeva. I to se desilo između 7. i 14. novembra 1915. godine. U toj bitci mi smo izgubili 2000 Srba je platilo, znači, životom to odstupanje, gdje pored srpske vojske učestvuje još jedan odred crnogorske raške vojske iz Donjih Vasojevića. Evo, tu je sa nama jedna žena koja drži sliku svog pradede, koji je bio komandant te Vasojevićke brigade, koja je zajedno, znači, sa srpskom vojskom učestvovala u tom boju na Čemernu u novembru 1915. godine. Tu se naravno Austro-Ugari nisu zaustavili, nego su nastavili još dalje da napreduju. Želeli su da zadaju konačni udarac srpskoj vojsci koja se povlačila. U tom momentu priskače u pomoć crnogorska raška vojska, koju je predvodio serdar Janko Vukotić, koji je bio njihov komandant, i on je tada i dao obećanje našem regimentu, kralju Aleksandru, koji je i rekao da te svoje čuvene reči, da neće Švabe da prođu pa taman da su od velika. Zanimljivo je da je do te bitke došlo na Božić, odnosno Badnji dan i Božić 1916. godine kod Mojkovca, gde je crnogorska raška vojska imala, procenjuje se, između 6 i 6,5 hiljada vojnika, ali su bili jako slabo naoružani, bili su maltene i gladni. Ja koliko sam čitao te istorijske spise, oni su dobijali samo pola kilograma dnevno hleba i parče slanine. Nisu imali, što se kaže, ni svoj sanitet ili tako nešto, tako da su te njihove žene učestvovale u odvođenju ranjenika sa fronta, prebijanju i tako dalje. Tako da crnogorska raška vojska je tu uspela da zaustavi blizu 20.000 vojnika Austro-Ugarske monarhije.
To je naravno spasilo srpsku vojsku, u smislu da su uspjeli da se povuku do Jonskog mora i dalje da se evakuišu znači sa tim savezničkim brodovima. Neki su išli na Krf, neki u Afriku, čak do dalekog Tunisa, a nešto manje otišlo i u Francusku na Korziku. Taj oporavak je trajao nekoliko meseci srpske vojske, gdje je uspjelo zapravo da se oporavi nekih 150-160 hiljada srpskih vojnika. Na kraju su to podelili u dve srpske armije i koji su bili prebačeni znači, na Solunski, odnosno Makedonski front. Interesantno je recimo i to da bugarska vojska nisu mogli da veruju kad su vidjeli tad u septembru 1916. godine na tom Solunskom frontu ponovo srpske ratne zastave, jer su oni bili ubeđeni da srpska vojska više ne postoji. U tom čuvenom boju, jedan od najvećih bitaka, znači 20. veka, srpska vojska, tačnije jedinice Drinske divizije, osvojili su na juriš najviši vrh planine Niđe, Kajmakčelan, odnosno taj vrh se nalazi na granici između Grčke i tada južne Srbije, odnosno Kraljevine Srbije. Ta bitka je plaćena sa preko 4.500 srpskih vojnika. Naše udruženje Srpski svećenik je već nekoliko godina u septembru unazad posjećivalo planinu Kajmakčelan. Naravno, nastavit ćemo i dalje da idemo, ali htio sam samo to da kažem da i danas, posle 100 godina, tamo mogu da se zateknu recimo te čaure ili neki delovi artiljerijskog oruđa, delovi šlemova metalnih, koji i dan danas tamo stoje. A tamo inače postoji jedna spomen kosturnica i kripta malo niže spomen kosturnice. Tako da je na Solunskom frontu došlo do jednog zatišja od 2 godine, kada zapravo su saveznici i uvidjeli ozbiljnost srpske vojske. U tome naravno najviše pomogla francuska komanda, dok recimo Englezi nisu davali nekako ni šansu ni značaje srpskoj vojsci. Ali eto, Francuzi su tu nama tada izašli u susret i stavili su u centar Solunskog fronta srpsku vojsku, tih 150-160 hiljada vojnika. Tako da napravljen je jedan plan proboja gdje je zapravo i Živojin Mišić izašao pred svoje vojnike i održao im jedan vatreni govor gdje im je i naglasio to da nije dovoljno samo da idu, nego jednostavno moraju brzo da prodiru, da će to zapravo izazvati rastrojstvo u neprijateljskim redovima. Tako je zapravo i bilo. 13. septembra 1918. godine srpska vojska imala, što se kaže, municije na pretek i otpočela je strahovita paljba po nemačkim i bugarskim rovovima. Ta paljba je artiljerijska trajala, što se kaže, neprestano 2 dana i 15. septembra 1918. godine započinje taj veliki juriš, zapravo srpska vojska izlazi iz rovova, u rejonu Dobrog polja dešava se ta bitka, kratka, ali za nas značajna jer je došlo do proboja zapravo Solunskog fronta i tu za bukvalno nekoliko dana srpska vojska je uspjela da oslobodi Vardarsku Makedoniju, a već tamo krajem septembra su oni oslobodili Skoplje i 7. oktobra, čini se do 1918. godine, oslobođen grad Niš, da bi već 1. novembra, znači 1918. godine, to je bio neki dan, navršilo se tačno 100 godina od oslobođenja srpske prestolnice u Velikom ratu. Naravno, tu srpska vojska nije stala, nego su nastavili da oslobađaju znači i druge srpske zemlje i druge južnoslavonske narode koji su bili pod Austro-Ugarskom monarhijom. Odnosno, Austro-Ugarska monarhija je već nekog 4. novembra 1918. godine se raspala, što se kaže, nije postojala i ti njihovi vojnici su počeli da bacaju oružje i da bacaju te svoje plave uniforme i tako dalje. Tako da je srpski vojnik sa svojim barjakom slobode stigao ne samo do Pečuja, nego je stigao i do Klagenfurta i do Rijeke. A naravno, već 25. novembra 1918. godine srpsko vojvodstvo, odnosno Banat, Baranja i Bačka su proglasili u Novom Sadu prisjedinjenje Srbiji. Dan kasnije, 26. novembra, Podgorička Velika narodna skupština
je proglasila prisajedinjenje Kraljevini Srbiji. To je jedna velika i slavna epopeja našeg naroda, dok naravno velike sile nisu tu imali neke drugačije svoje planove i onda je napravljena 1. decembra ta zajednička država, znači Srba, Hrvata i Slovenaca. Nažalost, mi smo tada već izgubili identitet ulazeći u tu zajedničku jugoslavensku državu, ali eto, u ovoj godini, 2018. kad slavimo, što se kaže, 100 godina naše velike pobede, zapravo taj novembar je naša velika pobeda, jer smo oslobodili Kraljevinu Srbiju i druge, naravno, srpske zemlje, ali isto tako došlo do prisajedinjenja i tih drugih srpskih zemalja. Tako da kažem, eto, neka je večna slava i hvala našim predsima, slavnim pradjedovima koji su učinili taj jedan istorijski podvig koji se i dan danas izučava na velikim vojnim školama. Sad bih pozvao oca Jovana da održi parastos za naše slavne pretke.